veliki pozdrav. Eto mene opet. Obećala sam da ću vam pokazati proces malog ogledala, ali sam imala sa druge strane live na italijanskom i onda sam prvo završila to, pa ću sada da vam pokažem kako ja to radim. I ovo je nešto što mogu besplatno da vam dam, a sve ostalo, ako vas zanima kako, slobodno se javite ili napišite ovdje ispod live-a želim i ja ću vas kontaktirati. Znači, jedno obično malo ogledalo. Uzmete ogledalo, zatvorite prvo, setnete, zatvorite oči, par udisa i izdisaja, dok ne osjetite mir, neko osjeti brže, neko sporije. I onda uzmete i lepo gledate sebe u oči. Skinut ću naočare da bi to bilo drugačije. Ne znam koliko ste primetili, ako ne obratite pažnju više. Znači, dok sam sebe gledala u ogledalo, ništa drugo nisam radila, niti sam mislila o bilo čemu, niti bilo šta. Stavila sam ogledalo pred sebe, gledala sam se i odjednom su počele u očima da se javljaju suze radosnice i moja su se usta otišle su u osmeh i to kakav osmeh, pogledajte bolje ako odmah niste primetile, pogotovo vi žene ovdje u mojoj grupi. To je samo znak moje povezanosti sa sobom, moje istine, iskrenosti prema meni, sam. Znači, to je samo znak da sam ja sa sobom na ti, a ne na vi. Znači, i kada radim pitanja pred ogledalom, ili ovako zamišljajući da imam pred sobom ogledalo, osjetim mir. Osjetim da je to pitanje tu iz nekog razloga. Kada radim pitanja koja su tu da pređem u drugačiju svjesnost. Afirmacije, to jest rečenice koje meni jačaju potencijal, nisu iste za svakoga. Ja mogu ovdje da vam postavim niz, ali sam pročitala ono što kaže Doreen Virtue i ono što piše u svojim knjigama, da je važno probuditi svoju intuiciju, stvarati ili dobijati rečenice i pitanja koje rezonuju sa nama. To je ono što ja radim sa malim ogledalom. I to nije Luizina
nije Luizin proces ogledala. Mnogi beže od toga zato što smatraju da sam uzela to. Ne. To je moj isključivo proces ogledala koji sam dobila na dar i koji sam ovih dana opet oplemenila, stvorila sam nešto malo drugačije, neku novu strategiju. Zašto? Zato što sam u protoku sa tim, zato što percipiram tako. Intuicija mi govori da je tako. Znači, ja bih voljela stvarno da se mnogo više vas javi, samo da proba ogledalo sa mnom. Samo da proba neku meditaciju sa mnom uživo. Jer nije isto na YouTube kanalu i uživo. Jer ja pratim proces, protok. Pratim koju osobu imam pred sobom. I onda protok ide, energije. Tako ja radim. Sve iz mog programa ja radim tako. Imajte poverenje u mene. Dobronamerno želim da pomognem ženama, pogotovo da stanu pred sebe i da žive kao vile, ne kao ledene kraljice, ni kao pepeljke. Da uživaju u svakom trenutku. Izgubila sam moju devojčicu. Ne želim nikome da osjeti tu bol. Ali evo me posle 5 mjeseci na nogama, zato što puno radim na sebi. I voljela bih da shvatite da jeste život igra i da trebamo da na neki način kreiramo to što želimo da živimo. Ali dok god nismo povezani sa sobom unutra i dok se god radi iz uma, nema znači unutrašnjeg mira. Eto, toliko od mene. Nadam se da će i ovaj live da vam posluži i da vam otvori na neki način put ka vama unutra. Grlim vas dušom.